10.000 plesača iz cijelog svijeta u borbi je za titulu najboljeg. I natječu se u ritmu džeza, hip-hopa, baleta, lirika i brojnih drugih plesova. Rasplesali su oni dobro Poreč, ali... I našu ekipu. Bila je ovdje Petra Fabijan-Kapov. Strast, emocije, ljubav, sve je to ples. It's really sassy, can I say? And it's just, you can show your emotion very well. Can you show me some? Dream to be here, and we're really proud of introducing Croatia to our culture. Ples ne poznaje godine ni granice, diže raspoloženje. Njih 10.000 natječe se u 12 disciplina. U Zelenu lagunu stigli su iz 25 zemalja svijeta. We're 50 people group. We're dancing musical, urban dance style, open, commercial dance. We have some tango and samba also prepared, so yes. We are trying to approve that, but we accept to meet people who also loves dance like us. Nimalo lagan, kažu nam, ali beskrajno ugodan i lijep posao na natjecanju imaju suci. Dosta je zahtjevno, jako puno je brojeva, ali djeca uživaju u tome, pa onda uživamo i mi. Pravi festival plesa, ljepote, mladosti, energije, ne znam, evo, dozvali smo vjerojatno i sunce vani. Koliko pršti energijom sve skupa. Borba za najboljeg je bespoštedna, daje se i zadnji atom snage, konkurencija zastrašujuća. Plešu prvo iz zadovoljstva, ali onda opet žele znati koliko su dobri, žele dobiti tu nekakvu validifikaciju od drugih i ovo je mjesto gdje to oni mogu pokazati, gdje njihov višegodišnji trud može biti i nagrađen. Plesači se prvo kvalificiraju ili u jednoj državi gdje održavamo kvalifikacije ili zadnji moment je zato je zvan Zero Hour ovdje u Poreču. I zato spektakl pokreta na svakom koraku. Dođi i probaj, ne zaplesati. 10.000 plesača